Celeste. Come on, boy. Who's taking it? Who's gonna take it? Fam, gonna take it. You hold it. Take this picture real quick. Hold on. You hold it my way. I can hold it, my boy? Yes. Thank you so much. Yo, faut photo pour moi. Kodak dit, mais avant de faire photo, faut qu'il y ait des collines. Hold the collines. Faut qu'il y ait des collines. Quand il dit, oh, I can hold the collines, my boy. Eh ben, je hold the collines, garçon. Je me collines là. Les gars disent collines, comme ça, man. Quand on a dit grain, c'est collines, tu man. On a dit, oh, est bon. On va aller me comprendre. Hold the collines. On va les gars, on va le voisin. Let's go. Right here like this. Chilling. We gotta act like we sleep. Hey, belle photo, man. Oui, je propose qu'il n'a pas dormi. Oui, photo y a fait. Hold on. Kodak get it dans le livre. T'es obligé. Oui. Diamant fait que mettez. Ah. Dans ça le fait par lui. Faut aller Sherwood, côté Sherwood. D'ab gagné le ouais. Fou, my boy. Quand on a Just like that, my boy. Allez. Fou, man. Now we gotta act. Throw the Z with me up. Now we gotta act like we Z up, right? Do this like this. Hey, yo, throw the Z up. Met Z up. Allez. Throw the Z. Yes. Man, I Kodak. Throw the Z up, my boy. And I do this and we yell and we lit. Yeah, là, comme ça, nous lit, man. You know what? Yeah. Hell yeah. Come on, my nigga. Haitian, where we everywhere. Hey yo, we Zos, homie, Haitian. Hey, c'est zone nous haïtien, nous tout côté. Allez, je compte saluer déjà. Kai Cenat, Kodak Black. We Zos, nous tout côté. We everywhere, homie. Yes, sir. With this shit, but we getting money. But we getting money. Hey, qui t'entend parler là, boy? We get money. On fait comme we Zos. Nous gagnons Jack là tout. Allez. Pas aller trop fort. We get money. We get money. Kodak copy, man, copy. Yes, sir. We getting money. Oh, we get money. D'en fait l'argent. Yes, sir. D'en fait l'argent. Ouais, c'est ouais. Je suis avec nous. Oh, et toutes les autres. Qu'est-ce que oh, les autres, toutes les autres qui fait comme des gars. Ça fait l'argent. Yes, belle vibe. You know? Money. Ça fait l'argent. Ça fait l'argent. Get money. Hey, Money. Get money. Ça fait l'argent. Ça fait l'argent. Quand c'est notre gang go kai. Oui. Kodak Black game. À l'aise. On est au connaît. Ah. Hey. Kodak, moi calé. Kaka, moi qui veux battre. Non, pas de sécurité, monsieur, grosse sécurité. Ah, mon cher. Devant les Ouais, Kodak a bien fait. Kodak bien monsieur. Mes caméras sous monsieur. Yo. Yes. Monsieur Kembe de Coulin. À l'aise, il fait photo, Monsieur fait photo. il a tout cas la Kodak. Les Kodak a tombé le Québec. Il Kembe monsieur bien. Quand monsieur sorti. Ah, mon cher, aux autres ça va dans ça. Yo, monsieur bon sécurité devant les Allez, shout out to monsieur. Yo, shout out to you, bro. So, Man. I got you too. Il met Kodak Yeah, là that's a encore. big boomerang. And guess what? Look, snacks, whatever you got. Snacks. Yak pack. What we eating now? Et puis le fourré bagay Kodak dans poche li taban tombe. À l'aise, d'accord, man. Belle vibe pour monsieur. Qui sécurité ça? Shout out to you. À l'aise, bon bail, man, bon bagay. We got the Doritos. Oh. We got the Pringles. Oh, we got the pop. Hey, nous gon ti bagay pour passer dans John long. Oui. Oh, nous get ti chips ça. Mon petit dessert, oui. Snack that We got smiles that- back. Go. The smack that smiles back. Go. The snack that smiles back. Hey yo, ça gen là, maman. Mam, Snack that smiles back. Go fish. The snack that smiles back. Go fish. The snack Hey, fam, you finna cut to yak day? When you yak day? 11. 11. hey yo, wap vini nan yak day, ça yak day là, man. Jou Kodak là, jou yak là. Allez. Qui les 11, man. Les 11, oui. Oh. For sure. Where's gonna be at? Kodak gon yak day, oui, man. Oh, on va on bail ça. Le 11. Kodak bail des Put autres, on the mon movie cher. right quick. So put it on a movie? Yeah. I don't know how to control this shit. Hey yo, Kai Cenat, qui qu'a fait là? Go c'est cinéma ça. Mets ton film là, man. Mais Kodak Black, il est
I just Sa fam yak balan sa. yo. I got you, bro. I got you, my Can brother. you know how to do it? Yeah, yeah. I set it up. You was a technician? Kasi la di yo men, tout kaka sa ma kon koma pou m fonksyone. Ou moun kone nega wal get down, man. Kodak di yo, I got you my boy, m ka fel. Oh, ou kon koma fe bay. I got you man. Ba mo se di yo, m ka fel, m ka Okay, fel. then go ahead. Go ahead and What do it it then. says is Pro Eh men Tools. fel. Dale Kodak. Kodak. Pou nou sou Chat, moun go ahead and do vwe. it again, chat. This Pro Tools on here? Chap, this Pro Tools. Oh, mi se kon aplikasyon tou. E ba nepot bagay, E no? konen lui. So, Yo, production, can we set up the movie? don't even worry about it. E production vin met movie a production. Oui, L'argent, ah, ting ting. Nan, Kodak di pa bezon ki pou fuk zoom ka fel. bon. Yak kwa reme le moun a festi moun a Apre fel, no? production. Ki ba production? La di Kodak Black, mon chè. Ou de ou pale ou di an pil bagay, oui, men. Ou m ka fel. A lez, mon chè. Nan production. Ou pa bezon ki pou baz map fe sa. I got- mon chè. Don't even worry about it. You know how to Don't do even it. worry about it. We got Alright. it. Bro, stay with it. Ok. Rete kontro ye a men. Kite Kodak jè a fel. Kodak ap jere sa pou nou men. We good. All right. Hey, yo, fam, I don't really know you like that, bro, but I'm proud of you, no way. Yeah. This shit, right? That's E yo Fanmi, ou kon sa te pase kay men. Ba men rekonet ou kon sa non men. Ou kon sa gen men. M fye de ou men. A lez, Ba mwen yo. la men. Bon ti bagay. M fye de ou Bel men. vibe, bel I ain't gonna vibe. lie. Yeah. I'm proud of you, bro. Most dev. Real shit. I'm saying, keep doing what you're doing. E yo kasi nan di men bagay la men. Kon sa te pase men. M fye de ou tou. Yes, sir. Bon bagay map djou la men. Fè so ap fè a men. A lez. Kontinye kon sa. Kon sa doat, partner. Yeah. You know what I mean? Most dev, man. Chest, that real, bro. E kon sa li, kompren de kon sa li e chess. An fè chess nou kol ansan. A lez. A fè lan zozo. E wakon sa, no? Yeah. Respect. Palon ti ba kreol pou blan yo kone se zo kap fè ba. Oui. Ale vivon. Respect. You gotta say respect. Respect. Oh, my baby, I just Yeah, feel respect. Ye di lok sa, respect. Ok, Yeah. respect. it. Huh? Oh, sweetie. Sweetie. Nah, I might as well take. Kodak pa ka fè ba la. Wè, wè, so wè men produksyon. Oui, production vini. Kodak bay may. Kodak se nan manje La, le lwa negosye ti manjel, no? How you been though? You happy, Kodak? Am I? That's great. Stay happy. Hey yo, Kodak, koman ye men men? Eske kon kontan men? Kodak di, oh, si kem kontan. Men koman fè? Oh, so di la si kem kontan. E ba wè, beje di men moshe. Hey, Hey, where you came from? I told you, he just spawned in. Hey, put a movie on right quick. Put a movie on. What movie you want to watch, Kodak? Ay, yo, mi se konti vagabo sa soti men. Ay di yo, ke zo tap met movie on pa metel. Mi se me plan so. E pi Kodak di, met Met mou film nan. Dat sa kon film nan. Konen le ka metel vole ya. Vikings? Hell yeah. What's that? Like, on Netflix. Netflix. Okay. Mete Netflix men, nou bal gat Deadpool men. Nan be se wet sa Deadpool gen an dan. A lez. Go ahead. Then I'm gonna drop again on 11 level. I just wanna keep dropping. I'm gonna stay dropping music. Fuck, I'm gonna keep dropping. Man. E yo, mbal drap on lot mizik la le 11, kompren? Mwen sa te pase men, mbal lage mizik nan bouda. M plage men. À l'aise. Kompren? Get mine yo, m just lage mizik yo. Yo. Mem Jack TV. M plage video. Bate midi swa. Ti faka, bon sa man. A do de kaka la. El Man, bag. just keep music. Yeah, m kembil ko sa mizik. Yeah, Al foot yo let's mizik go, men. man. Yo, pa man de mizik men. Pa fe tet mwen show le mi Kodak Black a plage. A lez, yes sir. I been calling me. Oh, Femlon. Ah, yeah. Man. E yo, tale sa ki ti fam sa ka prelem la. Ki an goun ka prelem e. Yo. Oh, they there? Alright. Alright. Oh, yo rive, sa te gen la, yo rive, ay, pa yon problem, yo A rive. lez. Just ran to the phone right quick. Oh yeah men, avyon prive a trive yo vin dem. Oh damn. Avyon prive a pral desen, ti di yo la. I'm my brother keeper, but if it's up to me, I just keep in a second one. I start goddamn reaper, but I ain't the devil.
So let me ask you, like, when you was making this track, like, how was you feeling in the moment of time? Like, how was you just feeling? Like, I was feeling Yo, Kodak parle avec men. L'autre a fait musique ça. Nan moment t'as fait là, comment t'es senti men? Nan moment men, parle avec men. grateful, my boy. oh, you was grateful? Grateful. Yo, I was feeling grateful. Me sentim ket men. Merci bon Dieu. Position que mi. Allez. M'a fait belle musique. Yo. Me sentim Yeah, nan posisyon sa l de senti. grateful man.